Tuntuma chuan class 9 English literature kan ziranga in textbook English literature textbook page 12 chapter 3 kha lokeu vek ula nei chuan uluk devin ka soin lo ngai thla anga abu khai lo enanga thiam ngei turin in lo zir ve don ne o Pip's adventure ti ania aziak tu hi Charles John Hafam Dickens Charles Dickens Charles Dickens ti hian alar maya Charles Dickens hi kumsang khazaria som pani February ni sari date khan alo pianga ni ama Portsmouth England alo pianga kumsang khazaria som sari June ni kwa khan athi to a novel shang aziaka Pip's adventure po hi a novel The Great Expectation ti atanga lak toy atir lampang chau ania Pip's adventure hi angai nom ma pumpui po hi keinina kanzir hi chu chapter tir lampang chapter 1 atanga 6 7 ti bor vel ania he le khabu hi Charles Dickens hian kumsang khazariat somruka halozia de to kha ania le khabu novel strang som panga velai mai hi aziaka hi an hun tunung lam azia nun lam mania som pathum na vela azia a novel som pathum zia na vela ni in an soya angai nom ma hetuna kan Zirtirtu hi Pip's adventure ti ania Pip's chanchin ama chanchin azia na nia The Great Expectation atanga lak ani summary of the story hi kan siar photange Pip is an orphan living on the marshes with his abusive sister and her husband, Joe Gargery, the village blacksmith. While exploring in the churchyard near the tombstones of his parents, Pip is accosted by an escaped convict. The convict scares Pip into stealing food for him as well as a metal file to show off the convict's leg iron chain. Pip agrees to meet him early the next morning. Pip nervously steals a piece of bread, a pie, and a file. Next morning, he sneaks out of the house to the marshes and gives the escaped convict what he brings for him and then returns home. Later on, the man is found and recaptured by the soldiers. Pip achung chang tet lai fasra ania au nien au tenu pa nien an khosa a Pip hian mi pakhat atan pui chung chang kan zir don ani ole abu chung thu kha lo en ula nei chuan hanei lo chuan helai mi hin lo en don ya Pip pakha Philip Pirip pania aming chu ma se Pip ti hian alar a Pip tia soi ani me ama po hian Pip ti hian in soi me anu le apa le anau panga te khan boral vek to ani a chiang vak lo a shat ve thin chu an biakin kota an khan lungatang khan anu le pa le a unau te chanchin chu a hriat ve chhunania a unau nu ama aya kumsom ni lai melia upa chuan a en kolani khongai thlak le maya a unau nu chuan pasal blacksmith thir cher kha ania Joe Gargery mi fel tak ania mi fel le nungchang that tak ania amaro chu unau nu Mrs Gargery zok ero khachu mistrict le mi to khir tak mai ani an apasal le anau pi pakha nge ni en kul thalo meya ni an khosak na kha tuipui atanga mel somni alla a dum huna mun tuai nung mun tonga an khosa ani takhan Pip chanchin kan share akhalai pasaber first paragraph khan engwangin nge Pip kha au nau nu khana en kol achan kan shemea tru tin zona omle thei chu Pip pakha engang pipan u nau nu kha engang mi ziange ani ti le tin a pasal kha engang mi ziange ani ti kha khata tang khan kan she thei bokani wait like kha chu Pip pakha kumruk kumsari bor vel ani khan ama chaute khan an biakin kota khan te ya ti chuan an achung te khan kha awa enani a chiar dan meya enge an chiar kwal vea khatia ti lai khanin alo tlai to ani arin lo tak mai khan ma kha alau ta thut meya a trap
ta chu ti lai tak mai chuanin mi pakhat o hriat ngai lo terrible voice mo khanin bengcheng su aron tia ti chuan khan phena tang chuan ron chhuah ka ni chu pa chu bengcheng lo tur khan le che chang lo om tur khan pipa chu aron tia I chet vei chuan I shock ka zayang ti khan aron vo ani a mela kha han en mai po khan arap omre ani pipa naupangte tan kha chuan a hla om em maya a chan chu a korla kha hlui phok phosho em mai da duap mai kha a ha a tin a ke a khan chin lian pui mai hi in thlung ro mai mi naupang tan kha chuan lo ngei na kha om lo reng a tin ama la kha a hua a ber boxia khongai thak em a kha ti kha in khong ani pipa kha aron mana a hlom em pipa tan kha chuan lo ngei na om lo ani pipa khan chutia aron man lai chong khongai takin ka pu ka shok chu zai lo sham te ti khan a za ngei na kha dila chu pa chuanin iming min shiro hmanhmawh takin vat thwai vat iming min shiro atia pipa ni ka pu atia ani khongai chen an tile thwaya pipa chuan an chen mun chu an ko ka an om na tanga mel khate mo mel khat ai hla dewe mo an in kha awa ko mo ni ti chuan chu pa chuan an en de vunga ti chuan pipa chu let ling zong kha na khai ta ni a khai ta a pocket chunga mi zong te kha phor ro saka a ip te chunga a thil ken zong te kha phor ro saka ma se engwak ma kha lo aklowa chang tlang te kha tamwak lo te kha I amhuwa chu po chu ko ham takhan ravenously te ko ham tak tam em khana ta bor maya ti chuan khongei nu om kha ti le ta pipa chuan sota soti pa khan anu omna thlan kha ko ka chu ve le chuanin chu pa chuan a hlau ve ni puitling an omemoti khan anu omna an ko ta ka khanin tlan chhia ta tuma ma se an en kir le khan an hoi kir le khan pipa khan a ko kha thlan lungani ti awamwa ni chutia ni chuan inu po ipa po inu bula om ve ni mo han tia pipa chuan oni kapu atia ti chuan ani le tunen ngin khosaka ti khan an zot le a pipa te chuan ka unau nu ania kapu Mrs. Jo Gargery ania pujo Gargery nu pui ania pujo Gargery chu thir cherani kapu ti khan chu paina azo na chu thei ang khan an chang ve ni chu thir cherani an ti ve le khan chu pa chuan thir cher mo ti khan ake chu an enani ake khan thir kha in ling kan ti kha ti chuan chu naupangte chu akut king dia chuan an vuan le a an en khatrun meya mel ain thuamna reng po hlom to ni kan ti kha an en thla a nangma hi damin ka chhuah don chinge chhuah don lo che ti hi zona om the nia surai shiaem ti khanan zotani file mo surai thir zai chana surai kha osia tia anile eitur hi shiaem middles eitur shiaem mate osia tili api pachuan chuti chu surai le eitur minon kenang apati in minon ken donia ti khan pipatin athinga nung lama nor nok pa chuan pipa khan lau em khan alu hai boka ngani lau boxia ti khan athing nok me pipa kha ei tur le surai chu ken tur chuan athiani ti chuan pipa chuan lau em maya ai ti kha thei to lo reng chuwang chuanin chu paina ti tura ti ati chu ati tu thu kha an shilani ane ang amu ang ei tur te kha aron kenga naktuk zinga aron pele ang ti kha pipa kha na soi taringot me ni ti chuan pipa chu man mo me min tlan hong ta a ti chuan pujoa a u pasal kha thukbula hian a lo thua ti chuan pipa lo lu amu chuanin a uin Mrs. Jo khan mo pujo nu pui a u pipa u khan aron zong ani ti kha shilani tiang ne na ron zong tikler kha kata khan tiang ania tiang ne na ron zong ani ti kha an shil ta a
pujo chuan pipa chu hlau me chu tianga unau nuina tiang nena ron zong ti sha chuan shomati me ni ti chuan unau nu Mrs. Jo po chu aron thleng ve thuaya pipa chu tiang ngei khan after having given Pip a taste of diklo ti an vutange yani an vuta a ti chuan awak zot nu chuan apasal le nau tan chuan thingpui le amme te chu an pe a ain bun tir ani han chang bread chang thop le butter ta kha chang thop butter ta kha jo le pipa khan a chan ve khan Mrs. Jo chuan asem ta a ti chuan khatian ei lai khan pipa khanin he ta mi pakhatina ei tur le surai king tura ati siawang khan eng tin mo khan akikor chunga a unau nuina a changtho butter ta a pe ka kha akikor chunga khan a thun ta a ti chuan jo khanin an lo mu khan a dol tamai motia lau thong me maya khatianga dol lo tur khan dol lo tur khan pipa chu an shilani pipa tiang chuanin adik thei lo hi khoya mo tang mai don ani isok khoya mo khana tang mai don ani chuwang chuanin nang le kei chu chin thian reng kan nia chuwang chuan hi sil tur che po kani kha chu amak ithil edan kha thil common lo takani thil mak takani ti khan a lo thon thu kha sil bor maya ti chuan zan lo nia zan te ka pipa khan shomati me maya atu ka a thil ti a promise a thutiam mi pakhat ne na thil ken tur pek tur kha aril ru kha na ngai to amu hil tha thei lovani ti chuan zinga lo var tan ta mo ti khan zoite khan akal them thema in noi lama chuan a zuk chuk ta a ti chuan a the angarang khan ei tur ti sang kha keng ta ni some bread some cheese about half a jar of minced meat he tied up in a handkerchief romula khan a fun ve ni changte cheese te tin saher som te khang te kha romula khan an fun ve tha ta tin some brandy from a stone bottle a meat bone with very little on it and a pork pie tin zu kan te me sap zu khatlem te kha la then boka saru asa tlem to tak mai te tin pork pie an ti pork pie khang te khang chhuar chunga a mu kha la ta bor me tin pujoa bung robo ma tang khanin surai po chu halata a chuan hmanhmawh takin kha pa omna dum lama chuan a kal le ta a heng te hi pork pie ania hi mince meat saher somania hi chu bread butter hi brandy hi surai kan mutoem o surai ani khang ho kha a then romola funin hmanhmawh takin pipa chu chhuak ta a ti chuan chu pa chu na lo la ngak reng mai ma se lo chawin aril tram vot ti box si khan alo thi tre pani ti chuanin ei turan pek vele chuan ko ham tak mai khan ei tabor por maya pipa khan hlau viau ma sengin akhongai ani akhongai me maya khatianga ril tram lu tuk vot ti box sia khatianga lo om kha khongaya atui ti chu ka lom hle mai kha ti ve thei ta ni chu pa po chuan lom thu a shil ta a ti chuan file surai again khan a ke a chain chu azai mol mai chu pa chuan in ma se pipa chuan an enzuka amaro chu in atanga re taklan bo kalbo kha adu to lo wang chuan in hmanhmawh tak chuan atlan hong le ta a ti chuan chun jing pum mai chu pai athil lak chu pata na athil lak te kha an mu chhuah kang ti kha a hlau me maya a unau nu kha a hlau me maya ma se a unau nu Mrs. Jo khan e tur siam khan tlaya mi chu so man ne ya chu mi te tan chuan e tur siama boy wang khan engma ala mu chhuak lova ti chuan tlai chu chuan han e ta a tlai chu an e khama chuanin pipa po khan la hlau reng thoni a unau nu khan a mi khwal te chu ya som te ne na chuan a thil siam tui zia kha pork pie ania pork pie tui takhan eula han tim ve te utuin tingmutang ti khan an chila chu vele chuanin pipa chu
amang ang maya atuar thei to lo ni am pu chuak don kha na chia atlan chuak ta ni pona chuan ti chuan sipai ho hi awang puta a an silai keng khan ten pakhat phei chuan enge ni handcuff kha aking ani handcuff kha kenga pi pachon lo ti dinga ma seng ama awang ron kalan ni lo ti kha hrile thuaya achan chuan handcuff kha an kol kha mo handcuff chu hei tang te na an bun tir thin ang chi kha nia kha an kol kha lo chia a chu pujo kha thir cher ani na angin an ron siam tir tur kha alo nia ti chuan an ni chuan in tang tlan chuak pahnih anom thu te an tlan chuak a chuwang chuan helai vel bora khan khalai pi pate in bul bor vel anga te khan an biru ni ti an hria a chumi zong chuan an lo kal kha ania chutianga tang tlan chuak an oma khalai dum huna khan an khusa ni ti an soi kha pi joy khan pi pa u khan aron ngai ven mai ni pai apai siam kha aboni ti kha ashibok sia kha mi te ruk te po kha ringa ni mei the ni ti chuan handcuff chu an han siam zowa an kol sipai ho chuan kol chuan siam zo ta a ti chuan an kal le tamaya pujo po kal vea ti chuan an cho a an som pakhat nen pujo chuan pi pa chu apo nge a ashwai tel ve ani ti chuan pi pa chuan jo zong mulo sek zong mulo wila ka ti tia lo khawngaiha ni kha ami tran pui pa te kha an ngei ani ti asha chuwang chuan mulo se kha ati ani pi pakhan u pasal pujo chu an sil ruwa pujo chuan an tlan chhuah man ka ring tlat an tlan chuak theang ti khan abe sei na thu kha ron soi vea ma se chutiang ang lo tak mai khan sipai ho chuan an man ta thuai maya an man pahnih zinga pakhat chu pip na athian pa ni khongai thak tak alo mel hriat pa kha ania ti chuan chu pa chuan pi pa chu an en lai chuan pi pa chuan ama soimoti an ringang ti hlau khan a soi ni lo zia soinan khan alu kha lo thing ani ama shila ni lo ani ti soi chian tum khan ti chuan ma se chu tlan chuak pa tang tlan chuak pa chuan tu ma en chuang lo chuanin sipai pakhat ne na chuanin engemoni soi kha adu ani achan chu midang pu thei nalaka thilom thei kha khami pumpel na tan khan thil soi kha adu thu kha soya ama ngei khan ei tur te kha ala ani ei tur themlem takani thu te kha soya ama lak ngei ania pai te zu te kha ama ru chu ani ti kha puang tatlat me ni pipakha pipalak vekania ma se pipakha pipalak kha asoi lang du reng lo me kha thu kha ron soi chuak ta a ti chuan sergeant pakhat chuanin blacksmith puff john ne na chuan ani le pai te in ti bo reng em ti khan an zo tani ti chuan pujo chuanin o ti bo ve inon lu cha khan ka kan nuin kan pui khan azong a hre chuak che a inon lu lai khan atia ti chuan chu tang tlan chuak pa chuan pujo lampang chu hoi chuan nang chu thir cher kha ini mo ipai kan lo in pai kan lo poi ka ti khop mai kha tia ma se pujo chuan apoi reng lo enge iti chu kan hre chuang lo nangin ma se ril trama da chi kha kan ti tur ani lo kan ti thei le nem ril trama da tur chi kan ni le nem khongai thak chuan ti khan ani lom ni pip ti khan an zota ti chuan long chu alo kal ta a misual pani tang tlan chuak te pani chu zela chuan lung ina chuan an da le ta a jo chuanin pipa chu apom hong le ta a ti chuan chumi nu kum rei vaklova chuanin mi pakhat tunge ni hriat lo mysterious friend pakhathian pipa hi azir le zel na tura pangai taka alo puitlin thei na tur khan poisa hi aron thon ani tunge lon thon kha a hrelo reng a pipa chuan ma sengin a nu fe alo puitlin nuwa chau kha poisa ron thon tu kha mysterious friend kha thian mak tak Christmas don tlaya thlan mual bula
vot em noya achian pa e tura lo pek tang tlan chuak pa khami ron thon kha ani ti kha apuitlin nuwa ashi chuak che ani amak le mai turu he ta pi pana lo tran pui wang khan ani po in ashrenga e aron tran pui let ve ti na ani ti chuan kha kan zirlai long chu ni angai nom em a kan seita kan khan lak to yani ya great expectations ti thu atanga la kania chair torpo adang po alo mania nu zel khala chair the ni ma se khati chin kha kan zirlai na sei tur chu asei chu ania zirtur min tuk chu ania ti chuan zo na hi kan sei le thuak ang why did Pip live with his sister Mrs. Jo Gargery chan kan she haim nu le pa bulo om si lo kha na u naw nu pasal nei to Jo Gargery te nu pabula khan nga tinge om tak de le kan sha tro anu le pa an thi to vangin a u naw nu in a enkol tu anam lo vangin ti chuan where did Pip meet the convict khatang tlan chuak pa kha khuya nge ato kha anin mu kha biakin bula thlan muala ani tro ti chuan did he feel threatened by the convict why ani le khapa khan khapa kha Pipa khan hlaw viaw em wanginge hatia khapa kha address te ama kha nge ni han en mai po khan tang tlan chuak ani boka a hlom pel ani naupang Pipa ang roi kum rukum sari me tan kha chuan chain abun boka akya chain an hlinga tin a korla kha kor lui da duap to me sho phok phosho em a ha a tin ampel po kha fel fai lovang tru khatiang tan ka chu naupang ina an lo kha chu an lo mai lo kha chu ti tu rom lo an hlau don em ani mi puiling tan po lo mani khatiang ram re a kha chuan ti chuan Pipa po khan a hlau em mai address zong tinen khan mi hla om ani yang ti kha ring ngal ani ti chuan khapa khanin Pipa kha file mo surai kha keng tur khan ron tia kha surai khanga tan nge aman do in rin har lo tru a chainin an hling thata kia khan khami kha zai chuma du alom chuwang chuan file kha acha telani ti chuan what did Pip feel when he ran into a group of soldiers tinge kan chanang le heta pai bo kha u naw nu ne lam pu chuak lova Pipa kha na mu chuak ang ti kha law maya ti chuan in leng te ne na ka pai tui lu tuk hi ati lai khan Pipa kha na nga lau lu tuk to mo an mu chuak don to ina sia tlan chuak ta thut me ni ha u naw nu kha na mu chuak ang ti a ring lu tuk kha lau kha tlan chuak top me ni khalai vel a kha chuan ha u naw nu ina mu chuak ang ti lau lu tuk ka tlan chuak ve to pani ti kha kan she thei ni ole khati zong kha kan zirlai na zirtu min pek chu nia kan du to kang